Te tiwi I tū te whakataetai nakawhiti reo Māori o te motu a mā tātoa ki Spark Arena I ngā rangi whakatānei. I reira hoki etahi o ngā tāngata hauora nui, maihara nui o te ao Māori e huitahi ana. Nā ngā tuakana teina nei o te au Pōuri, nā Eru, Hemi me Tīpene Kapakingi, te kaupapa nei I whakatū ko ngā whāinga matua, ko te hauora me te reo o te Māori. E piritahi nei te hauora me te reo Māori, hei oranga mo te iwi. Te hauora, te rauora hoki o te reo, koia pia te whainga rua te kaupapa. Heke atu I te 280 ngā kaiwhakataetai me ngā tīma kotahi rau whātekau, I whakapau kaha I te hatarei mo te whakataetai mā tātoa. Hei tā hiko o te rangi Curtis, he nui ake te hōhonutanga I roto I tēnei kaupapa. Te tino take mo te kaupapa mo tātou te iwi Māori, mo tātou mana motuhake, kamutu, mo tātou rangatahi anō hoki. E rima ngā wāhanga o te whakataetai, mai te tauhau, tainua atu ki te tautōhito. Kua pau katoa toku hau, especially Ake Maihara, ahakoa kei te pai te hau kei te harikoa ngā kari aroto. Me te aha e taurite ana tēnei whakataetai I te tikanga me te ahurea o te ao Māori. To come back home and to hear the reo, to hear all the ingoa being pronounced correctly, it's pretty cool. Ka mutu ko te hiahia o Hemi Kapakingi, kia whakatena ngā kaiwhakataetai ki te hoki ki tō rātau reo rangatira. Ko te wawata nui, ko ngā kauwero, ko ngā whānau, ko ngā kautautua katoa ka piri mai, ka hoki atu me tētai wairua, e ngā kau nui ana ki te reo mānau, ngā kau nui ana ki ngā mai whakapakiri I tinana. Ka re kore e tutuki pai ana ngā wero nui ki te pai o te pakanga, ki waho te pakanga anō hoki. Elise McLeod, Te Karere.